Ja sam zaboravio da zatvorim. Joj, brate! Šta je? Ja samo... Kako se ovo stopa? Dobro, stalo jebote, gledajte, ja ljudi zaboravio gasit panoramu. Dobro, ovdje verujem stvarno da je završio. Ovdje stvarno verujem da je zaboravio da zatvori panoramu. Ne verujem da bi bio toliko lud da, kako se zove, ostavi otvoren krov. 100%, znači ono, okej, ovdje je turiranje i to, ali ovo stvarno može, ovo sjebe škola unutra. Valjda, možda ošetiš ono, da uđe voda negdje, nemam pojma. Ali mislim da nije namjerno ostaje otvoreno za content. Jer stvarno, ovo je, brate, faca ono iskrenog straha, brate. Ovo je faca iskrenog zaprepašćenja, brate. Gledam u facu. Ovo je, mislim, ovo ne može se odglumi. Jedno je kao da se hajpuješ da glumiš, ali ovo ne možeš. Ovo vidi se, brate, da ne glumiš. A kako je stao u mestu, brate? Pogubio se skroz. Sve uradio što se čuo da boje da ću raditi. Da, bukvalno. Gle facu, brate. Nebra. Ovo je trebalo staviti na thumbnail, buraz. Ovo je, kako se zove, trebalo staviti na thumbnail. Gle ovo, brate. Nije, sigurno nije namjerno. Sigurno nije namjerno, kako se zove, slama ga za content, ali sam svjestan da može sjebe, tako da ne bi to uradio. Prilika nam da meni. Au ljudi, zaboravio sam ugasiti panoramu. Dobro, malo ovdje čisto mu dali estetike. Ništa toliko nije loše, strašno. Joj ljudi, evo malo je vamo, znači skroz sam zaboravio da zatvorim panoramu. Ja sam ljudi prstu skroz. Nije, ovo nije namjerno. Jer stvarno mislite da je namjerno, brate? Šta mislite? Ja mislim da nije. ISKR. Izvini čoda, stvarno za ovo, znači skroz sam zaboravio. Si Mirola